Salama sita musuleh sende sidu pakaborok lante penanda bisaran na puang matua umpama tan na pena ulendoi channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadang na puang matua latarangi lan atu yate dia lalamai Yohanes pasal 20 misa angka 10 kasera saya lako 20 nak pak. Yohanes pasal 20 misa angka 10 kasera saya lako 20 nak pak. Apa dolo lata basa tu kadang na puang matua mai komi tamas tambayang. O puang inde tu kalekis ya katuang kiki sorong mati olo malabi mi. Totang si patok kan belana dosaki. Pagari kan dikka puang domai kasalangki mirinding pala kan dilante katuangki. Anna malabi itu sangami puang matua. Lante lino ya teh. Lakirang itu kadami puang pena masalo patudukan ni. Lan sangan na puang Yesu hi mas tambayang. Amin. Ia mo tu anak guru ia to tu katotongi temai mintu nate sia mangka untonoran ni te mintu nate sia taisan kumua ia tu nakatotongin na tongan na dipakondi na kwa sabi matontongan siulu solanasang tu dipakaborok lan puang Yesus Kristus. Yaitu Rasul Yohanes tu surah ite Injil Yohanes. Na surah mandalan tongan tu batonan na siapa tunna lako mintu to umbasai. Sia urangi te surah yate. Yaitu yan na to dadi belana yaitu Yohanes anna puang Yesu. Tuolan kasiumpuran tongan. Sia mandalan tongan lan kalena sia penaan na sola duai tu kasih pakaborosan. Ya moto anna reken ni sia na pamanasa Yohanes lan surah na kumua. Ya tu puang Yesu. Ya mo kadaan na puang tu mentolino. Pasal misa angka misa na sangkula pa. Ya duka mo tu Yohanes tu mak doko dia sade na puang Yesu ton na pogaho i puang Yesu tu katumimburan bongi mak katampakan na. Suluk selanasang tu tonton di kamasailan puang matua. Ya tu Rasul Yohanes untandai tongan puang Yesu belanna. Ya tu tangga na siapa na anna Yohanes menggarontok tongan lan pak kaborok. Ya duka tu Yohanes na ben puang matua umuru kalando dikua anna torro titanan sabi diona mintuna. Tu apa mangka na pokada siana pogau puang Yesu lan lino ya to. Tai anna mate dipatei tu Yohanes. Lako Maria na ni puang Yesu makada kumua yaitu Yohanes anak kami. Susiduka to lako Yohanes kumua yaitu Maria indok na duka puang Yesu. Ya moto ya duka moto silalanna anna mukun bang di pokada lan Injil Yohanes tudiona pak kaborok batu kasih alamasian. Ondong pipayan duka tu pak kaborok na puang matua diona ka di pagarisan na Petrus. Mui anna mangka umpesakanan puang Yesu. Sulu kaborok lan puang Yesu Kristus. Yaitu kita mintu tomak patongan laku puang matua. Si patutongan kila titanan saabi matontongan na puang matua. Masokan sia birisan umpesabian kakuasan na sia panglabak na puang Yesu. Tu umpagari dosa sia umba arwiki tu kita tahu na apa paralu lataisan ondong pi latapasakka tu kaleta solanasang launtingnya yo mak rupa petoba sia kara katuan belana ia tula menda di saabi baatu tomak kamayan na puang Yesu baatu puang matua indanglah untingnya yo ki kama parisan sia mabanda na katuan apa misa tulatananmu antapogao ikumua ya tu kita te di pagari miki sia di pasalama miki di gua antamenda di duka rongko lako padanta la batu lako tau senga salamisa ya mutula mendadi ki sabinna puang matua diona kadanna amin tamas sambayang indek kan puang matua popendadi mo kani
Sabimi sia tomak kamayami. Pagari kan panunduk kan opuang. Bengkan itu diona kamana-manan tuo sia tontong mak ure sumana. Lansangan na puang Yesu himas sembayang. Amin. Rampuin dito tukaran na puang matuar tarangilan atu yate. Tontong bang ipalaku lan kasih pakaborosan kumua. Ta subscribe ite kanan na puang matua sia tapak bagian ni. Ure sumanga puang tontong pasake kiri.